kandi ibabaje. Nibyo bakunze ba David TV n'abakunzi baturwanya Kandoyi TV ndetse n'akarengane, turagira ngo tubabwire inkuru ibabaje nk'uko mugenzi wanjye David yaramaze kubivuga, kandi biteye agahinda kuko nibyo duhora tuvuga tubwira abantu ngo nyabuneka niba udashoboye kuba wagira ikindi wakora hunga kuko mbere y'uko ushaka umutekano w'abandi ugomba kumanza nawe kureba aho uhagaze. Umunyamakuru bita Williams amakuru namenye ko yapfuye hashize iminsi 2, ariko ndabona uko byasa kose ibintu ntabwo napfa kubitangaza ntarabanza kugira gute kubona ibimenyetso, cyane ko nawe mu minsi ishize yari yampamagaye ambwira ati ntabwo ndimo ndabona bangera amajanja. Hari imodokari ngo yitwa ngo ni Vigo. Vigo igiye gukora ishyano. Vigo yabaye Vigo, nanjye ayo makuru ngira ngo namenye ejo bundi, ariko urumva nk'abantu tuba tuvuga ibintu twabayemo tuzi mu gihugu, kuko bashobora no kumwica bakamara n'ukwezi n'amezi batarabivuga, baramwigishije nirinda kubitangaza ndaceceka, kandi urumva ko nawe wabimenye. Njye nabimenye kuko yarampamagaye arambwira ati David ntabwo ngewe meze neza umutekano wanjye ni muke, ariko bariya bagabo nabivuze kera kandi ngewe bagiye kumpamagara yampamagaye mu kwezi kwa 5 madame agiye kungeraho. Yampamagaye mu kwezi kwa 4 muri cya gihe twasuzaga amasengesho yo kwa baforora. Arampamagara ambwira ati umutekano wanjye ntabwo umeze neza. Ndamubwira nti se wafashe inzira ugahunga? Ati naca hehe ko banshyizeho ingenzi ahantu hose. Oya guhunga ati ngewe niyo napfa n'ubundi nzagwa mu gihugu, none numve ko yamaze guhunga. Yagomba guhunga kuko Imana usibye ko baca umugani ari buve ntara mu mubiri, twese twagiye tuhava tugeramiwe, kandi n'iminsi yo kutwica tuyizi banayipanze. Ariko nibura aho kugira ngo uzapfa uhagaze hamwe uzapfa uhunga. Gusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Gusa ndasabira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nkongera ngasabira n'umudamu wasize ari umupfakazi n'abana asize b'imfubyi. Gusa Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Aho ari ndabizi neza ko tuzamusanga, twese tuzamusanga, kandi niyo nzira. Ariko urabona abantu bishe Kizito uriya niwe bareka, ntago bamureka. kandi nongere mbwira abantu babandi biti ndatwa ngo ruriya abandi bitabibagiwe. Uwashaka iki ni cyo gihe cyo kwitandukanya. Nimba udashobora no kugira icyo ukora ngo uvuge, ariko nakubwira ngo hunga, kuko amazi ntago ari yayandi. Ubu noneho rero sasa bunge mfite list y'abantu bari ku murongo bagomba kwicwa. William yari ku murongo wa kangahe wa 7, Ntwari Williams yari ku murongo wa 7. ubwo nturutse hasi urumva. Umuntu bita Agnes Nkusi ari ku mwanya wa 6. Umuntu witwa Cyuma Hasani Diodone ari ku mwanya wa 5. Umuntu witwa Rashid Hakuzimana ari ku mwanya wa 4. Umuntu witwa Toneste Nsengimana ari ku mwanya wa 3. Umuntu witwa Aimable Karasira ari ku mwanya wa 2. Umuntu witwa Yvonne Idamange ari ku mwanya wa 2. Abo banyamakuru n'aba YouTuberi rero kubyumva bari ku rutonde rw'abantu bagomba gupfa byanga bikunze. Dukosora harimo abatari abanyamakuru bitwa impirimbanyi za demokarasi. Harimo nka Idamange Yvonne Ryamugwiza, ni impirimbanyi yashinze cano avuga ibye cyangwa se agahotora FPR ikorera abantu, agira ngo abone uko avuga. Rashid nawe nuko, harimo n'abandi sinzi, ariko ntagiye kuri cyangwa ngiye kuvuga byinshi. Abantu babe maso muri iki gihe, kuko leta ngira ngo itangazo twanabivuze basohoje ubundi umuntu ufite imyaka 50, nubwo ariko ariyo tangazo bavuze. Ni ikiganiro kiri gusohoka mu kanya, gishobora kuza gusohoka, murakibona kuri mu YouTube iwawe iwanjye, gishobora kuza kuboneka. Ariko ndagira mbabwire ibi bintu murakina n'umuriro mutazi biriho.
abantu ari rega nabo babandi bamwe birirwa bavuza induru ngo twagombye gushaka ngo icyo dukora ngo tugakora. ubu se umwe banga bashaka icyo bakora, ubu uri mu gihugu ari kugikora wabigenze uyu ntabwo yari mu gihugu, ariko abantu baretse gukina, umuntu yaza akaza kugukomeretsa akagukomeretsa gutya. Bakunzi ba David TV, ndagira ngo mbabwire ngo njyewe ntabwo ngomba kurara nabi hejuru y'umuntu wanteje ikibazo mu mutwe, sibyo? Ari nabyo njyewe mpora ndwanya, ari nayo mpamvu ndi hano kugira ngo mbwire abantu, babwire nti nyaboneka n'utitonda urapfa. Oya, n'utitonda urapfa, kandi naho turi hose ibiduhiga ni byinshi. Ubu rero umuntu bita Nyesi nawe niwe utahiwe, niko bimeze. N'abacyuma Nyagasani arahari, nzi neza ko n'abo bicanyi igihe kizagera babibazwe. Kera se ntabwo ari kera. Twasoza tugakurikirana ibiri imbere, kuko turabaha amakuru arambuye, turacyategura ibiganiro byinshi, ariko urumva ko ikihutirwa ari ukuvuga iyi nkuru no kugira ngo n'abasigaye nabo tubatabarize, ndetse nabo barushaho kwicungira umutekano. Reka dukurikirane amakuru, turaha amakuru arambuye mu mwanya uri imbere. Urakoze cyane. Urakoze. Imana imuhe iruhuko ridashira, ntwari.